I guess dengan Gen Z ni, you have to empower dia orang. Yelah, like all that, you must have leadership, you must show the direction, you must show the purpose. Purpose ni penting. Saya tengok Gen Z. Dia kena tahu uh, yang benda yang dia buat ni, dia akan memberi impact. Apa impact dia? So dia orang kena tahu the purpose. So I sell the purpose, I sell the mission, I sell the vision tu, and then have the certainty, and then enjoy the journey together lah dengan Gen Z ni. So bagi freedom kepada Gen Z untuk dia buat I decision. think It's okay untuk that's the make mistake lah kan. Tapi just along the way improve Yeah. dia balik. Like for example, one of the business yang I ada, business seminar kan. Kita orang satu benda yang kita orang dah discover, tak ada tarikh yang sempurna. Okay. So buat je lah seminar, tarikh apa yang ada, buat. Jual. Okay. Tak boleh menjual masa bulan puasa. Saya dalam tim kami, saya mengharamkan you keluar statement pendapat. Your opinion is not welcome here. Unless you ada experience yang can back up that opinion.